Silav, êvar baş, hevalno hêvîdarim herkes baş e. Îro mijara bernameya me hinekî bêsînor e, hinekî berfireh e ji ber ku hevalê min Ronî Rihal vêdiriye. Sohbeta wî xweş e, yanî heqetin em jî nizanin di nava bernamê de wê ber bi ku derê ve biçe. Niha lê dîsa jî mijara me ya sereke ev konferansa Kurd û cihû ya ku li Berlînê tê li derxistin roja heftê îlonê. Yani teqrîben bi qasî sê hefteyê din wê were li derxistin. Ya mühim ew e ku Ronî Ruha jî tevlî vê konferansê dibe, ew ê weke rojnameger, weke çavdêr li wê derê ve, ew ê pirsê xwe bike, îcab bike, wê fikrê xwe jî bibêje di wê derê de. Gelek mirov hene ji hikûmeta Almanyayê rayedar wê tevlî bibin, ji rêberên cihûyan wê gelek însan tevlî bibin, wê Kurd tevlî bibin, hin kesayetên Kurd. Em jî merak dikin çi bû, çi qewimî, çima ev konferans di vê demê de hate li derxistin, Ronî Ruha amade be em hema bigirin jor pirsê xwe jê bikin. Ronî merheba çawanî? Merhaba serçavê min silav rêz demeke dirêj e em tane diye ka silav ez bêjim tu jî baş êvî dikim. Mala te ava. Rast e zû de ye tu çawa çi mehkî çi bû tu tevlî nebûyî? Tu hinek aciziya te heye di meseleyên van rêveçûna siyaseta dawî de tu her tişt li gor dilê te dimeşe gelo? Yani Rojava her tuzane çawa yani ême ez û tu bawer dikin hema herîkên divê mesela cûî ev mesela Kurd û cûyan da bawer dikim em da malbername xwe ewlî bine re salek berê ev tiştana min digotin. Giran tu qîriyan min digotin. Qala dîroka wan dikir, qala hûriya dikir, qala terah dikir, çawa ji ûr rêketiye, ûr ku ye, çi ye, teknolojiya wan çi ye, çel salê li dibe çe sîna çölê heman demê ew esareta li Misrê û pêra jarê dibe çe Babilan çawa netewek tev hevdîl girt û birin Nînovayê yanî derdora Hewlêrî û Nusurê îro û çawa îjarê dîsa dibe çe hatin azad bûn yanî Babil êrkişya û çawa hatin dîsa ew dîwarên îro diçe li ber digirîn çawa dîsa mabeda Suleyman ava kirin û çawa Rom hatin îjarê bi temamî ji kok da bêwar hîştin netewek bi çolaket. Welhasil û îjarê ev netew çawa vegeriyaye û çawa îjarê mafê wî jiyanê dibin xeteriyê da ev hêzên weke Hamasê êdin ji bo azadiya Filîstîn çawa şer nakin na mesele gerek dewleteke cihûî li holê rabe tu nebe çawa şer vana tedî me wexta me digotin kesî xal nedikirin. Welhasil hatiye astakê îro em qala konferanseke yekemîn konferansa cûya û Kurd îro li Berlînê em dibe wêdakeve. Were mesela Kurd Rojava yani bixwe dawiya dawiyê min berê ji gotibû ez ji wê jî hez dikim ez va mesela polîtîkê da ez mecbûrî me hinek tişta dibêjim yani weke Kurdekî hinekî xwîdan rojan dibe Kurdekî wî jî dibe çe bin bandora vê êrişa sergelê Kurd maye carcana mirov ji qîre dibêje tişta lê bilê mirov dikeve dubarê yani em jarî rexne jî tê dibêje wer dubarê heyran çîrok dubarê ye ne ez tişta dubare dikim. Jiyana Kurd dubare ye, qedera wî dubare ye, çerxa felekî dubare ye. Lewra niha Rojavayê Kurdistanê îro her tişt Rojavayê Kurdistanê hatiye girêdan. Em hêviyê me Kurda jî ji bo Kurda jî ev jî tiştekî gelek giranbuha ye. Yani dilê hemî Kurdekî şiyar bû be û ji xwe re dibe ez Kurdim dilê wî li Rojavayê Kurdistanê dabêje. Û jarê dewr jî ne dewra 5 sal berê ye an salê nodî ye an salên em bibêjin destpêka avakirina Komara Tirkiyeyê. Dewr jî ne ew dewre dewr çi dewre êdî her Kurd polîtîk bûye êdî sosyal medya heye êşa Kurd êdî bûye êşeke netew îro yek muzîka Kurdî dibêje tê kuştin êdin xebatkarê dibe çe demîkiye di her findiqa fistiqa an bembo ji berge Kurd e dehêng haftin tê lînç kirin hinek tişt heye êdî kesek nikane yani ser wê binixême. Feqet her tişt bi dilê me yani ma dilê Ronî her tişt gorê dilê Ronî ne hewceye pirê her. Mesela li hewceyî çi heye tu di virê derê da di YouTube'a xwe da di şirovê te ne gelek giring e. Li goreyî nirxên mirovahî gerdûnî
وتا هر تشت بری و هر ذاتن بری محمیات هر اما انسان ام حمی دخوازن ام اندام دبی چه ام کسی زاروکین بینه توینه نتوا کردن و ام دبینن گلی ملبر کرنی ام بونه شاهید مجی و ظلم زور دیتیه ام پیدایشن ام ها هودکن ام دقیرن نک ام هر تشتی زانن نک رونی هر تشتی زانه آن بدران داره هر تشتی زانه اما هنک تشت ام زانه هنک تشت چی ام زانن برگه ام جی مروفن ام دبینه ام زانه دو جرا دو که چار چما دو جرا دو که چار یا کرد ترکیه چما نابیجه دیدی دبیجه نا گرک سوریه یک بناوی به پاراستن اما هوش بوی کردا چما نرل درزیا ناخه درزیا يعني وقت بيجي فسريا كفا فدراسيون كفا اوتونوميا كفا ستاتيا كفا وقت بي اعلان كريه وسوريا نكادو يدري كفا لشكري يعني قاشو ريجيم سوريا يل هولي نكانه تكبن بيجي قادين درزيا شما تركيا بونا خالو يدري لا بيناخ نا مساله كرده دايكا فغرك نبينه غرك دايكا فنبينه يعني ها تركيا افجي كريه يعني هناك بيكاتين تركمان هنن مستك تركمان هنن لكه هنن العراقي لسوريا هنن او جيبونن قربانا به مثلا كرد چونكي وقتا بيجي نام تشتكي بوي تركمان دو فازن في شغي يبرزده اشكره دبا نكان ويجي بيجي ادوي دريدا هر ازرار ادبينجي مستك چند گندين تركمان هنن يمن ناوي وان بتركي لسر علاقه روجاوا خستيه تدي تركي جيم دبيجن يا مثلا ناوي وان ناوي خالي خستي لسر سینگا زاروکین روجاوای کردستان یه چند دبستانی مکتبی مب ترکیجی امبلمک لیخستیه اسقالا وقت من نادکم ها ما پرسی اوت تبیجیش بو حوال فهم بکن جارکی تلفنی مکربو ته پرسی بو چما زمان ترکی لسر سینگا زاروکی ما هي لروجاوای کردستانی ابج بو ته لسر هي تشکیل پرسی به کاشتا شایکان تشکیل پرسی به دراوالک ای برزو دایت دراوالک لسر هي بسش ترى بيجم قوتن لهن بيجس كمان سدان وينه وديمان ريت بدم ما مصلح تمام زمانه التوليرانس ما برا اوقاس هبه لهن جندن تركمان دبك وتشتي وسهبه نه مساله راسته يعني من رحمه نكريا من قالوي تركماني اوي سوي مال سر سينغا زاروكي وقان زماني تركيا قصديه اسقالا وان تركمان تشتغل رحمه نكريا نا هوانو هوالکی تپرسه دبیجه لدیر زوری هن بویر هنه اپراسیون هه شهر هه اگر هوال بکربن آگاهی بدن ما درباره به مسئله ده از همه ملینیری راسته لوی در اپراسیون کی برفره هه از آنها آگاهی دادم ما هوانو باشه من همه نوچه آنی دا سر اکرانی جی از جوار دیرک نوچه بخونیم هزین سوریه دموکراتیک قصد راگهاند که اپراسیون اولهیه لباجارو که خرانیچ در زوره بداوی بیه 12 کسین گمانبار یعنی شکا داعشی هه لسروان هاتنه بنچاف کرن ناوند راگهاندن یا قصده لسر اپراسیون داخلینیه که بلاف کریه ام جی جوار رادیینن وسایه هات اشکره کرن ده انجام اپراسیون ده 12 گمانبار داعشی هاتنه بنچاف کرن 4 شروان قصده یم که بریان ها هاتمو رواندن جالیوان شروان داعشی و هاتنه رزگار کرن لگوری داخلینیه اپراسیون جالی مجلس لشکری یا دیر زوری جالی یکینه این پاراستنا جنه یه پیجی هر وها لدیجی شانه این داعشی یم که روش این داوی چالاکی خوازیده کربون هاتیل دار خستن خویایه که شروان یه پیجی و مجلس لشکری یا دیر زوری تیدا جیخوا گرتنه دوی اپراسیونی ده اپراسیونی که گله کی برفره بو یعنی واکه شهر قومی 4 شروان قصده بریان ها هاتمون رواندن جالی چتیان و او هاتن رزگار کرن وکی دن چه هیا گومانباران پلان دکر برای ایرشن لدیجی هزین لشکری ناوندن خدمتگزاری و سویلان اولهیه هرمت تک ببن یعنی آرمانجا چتیان یعنی ایرشکی برفره بو لسرهن سازین سویلان و ین روبریا خاسر قصده هر وها دازانین که دو اپراسیونان ده 4 شروان مجلس لشکری دیر زوری که دمکی بری جناونده که تندرستی هات بو رواندن او هاتن رزگار کرن گوادن مشاش آگاهی دا اف شروان نه یه قصده نه ای مجلس لشکری دیر زوری نه رونی از tam baş nizanım ev meclisin leşkeriyên dere zorê de aynı demede endamê qesedê ne çawa çêdibe û sistem
يعني ازور زانم جبرجه هناك دما هرمن دبيش وقت داير زور وقت رقه وقت تبقى الودري هناك انيشياتيفا وقت هندر اباراستن يجي زيادة دستي قالين عرب داية تابكي ابجي اندام قصدين ازور زانم دي ساجي وطاشاشا كبا بالكان سراسي بكن لبلي جبرجه يعني جوهريا روجافاي كردستان يجو سايا يعني هناك هرميه نقدر هجميه ركشانه تويزده هناك يخاب قراستناوي قالك مجلساوي لشكريها بتشاواري ببرني قسمتي هي حربها لشكري جايه انتوي معني يا قبضن ما برنامج شكل بشتيني بروي يعني متى دا قلت يعني تشخص بفكري مرة يزنم ادبيجم تو دردي رخصنكي عرب داعش دناف دا تونه ورا إرشي روجاوي كردستان بكي جبركو اولوی داری تک شونه از باور ناکم دید جسارت بکن ancak به تفدان دولت ترکیه به سپانسوری دولت ترکیه هنچته و ناو داعشی لو خدکن تین eriştikin از بم از نابیجم داعش belki hevali mecid dizanın belki şervanın Rojavay Kurdistan'ı dizanın ve ev ne daişine ev çeteyin gridayı devleta Türkiye'ne be pere hatine kırayım jibo tevdanı jixwe دهن آژانسین مدا ای کردان دا ادبینم دبیجن هزین کو تی تخمین کرن داعشینه سدی سر نابیجن داعشی جبر کو داعش وکر رخصن در نکتیه نگوتیه ما لدیر زوره ایرشین سازین قصده کر تشتکو سایج نابیجن و دمه اف چتین دولت ترکیه دبی مرون دروتیه دولت ترکیه پر خوش اشکره بکه لالیه کی هول ده کردان بخابینه دبن ناوی پیواجویده بنیتا پاک یا کردان بلیزه به برچیبونا کردان یاش بو آشتی بلیزه جالیدن وجی سیاست خویا 7 سالان ده دومینه نظام تشخص به فکر مرای رونی باشه هوان نول بنده بن رونی درباره جوینا لبرلینه یا کنفرانس جو کردیان ده آگاهیان ده بخاجی تولید به ام لبندینه هفته ایلون رونی جوی داری باوی که زندی تولید و کانالا مبه کا کرم که رونی كرازي درقين دبيتشا يعني بيفيسيا فيك كونفرنسي دمك وصل تشيا تشمو بيكتي ولا حاصل زي هناك اغاي فان هناك شوفا هذا كما ما ورم برساته از ورم برساته اصلا دوی دري دا جي برسوا زلاله تي بيراته سالا بوري بو از باور دكم رئيس كيناي كيجان اشري بناي برامن بانكرني يعني قصدي بانكرني ات حسكي لحسكي كرتن ونابرا لورا وی عشیره هنگی سریجی را کرد و الحاصل بساکر حتی نی پنابرین کرد یه دهاتن اروپا جی لسینورین سربستان جی کسین ردای وی عشیره هنگ پنابرین کردی کشتن و الحاصل مسئله دوی داره دا ایمنا جی تابکی هنگی لزمان جی باوردکم مقاطنن ناخذ بحث عشرة كان لدير زوري جدت بيك دا هناك عشرين حولي دا لهم تف حتى بنقها داعش جوا عشيرانا بون لسوريا إيرشي كردا ذكرن اف كسانا هنجي وعشيرانا يك نورن باشكال شي بكن اما تشكي وان رفتي وان هنن وورزاتن لهم كردا شهر كان عول دا لهم كردا شهر كان اما بخا شخ باوريا من از بيجم اف كسانا اندامي وان عشيرانان بدزیل همبری کرده شهر دکن چی در فتی آن همه بکارتینه حتی الوی فرمانداره که یه پگی ناوی میشه بیان که رونی بود چی بود فرمانداره که یه پگی ناو دنگ الوی داری جهلا وی هزف آب کشتن او جی باور دکن وی سالا بوری به یعنی جهلان وی عشیری و جهلان وی هزف هات شیء کرن والحاصل من از بخوا تابی که مجبوری تیویژن هزین گریداین داعشی آن هزین رشت تیویژن جبرگ هو باورم او عشيرانان او كسانان اللي بلي تركيا دلو تفكرك مازن داي دا كل كدري كيجان عشير كيجان هيز هبا تيخ دوري والهمبري كردا سريراكا وشربك الويدريجي قال لك عشير جي بقى ناخذ بجولان راب مشن والجن كردان اللي قال لك عشير جي بحراوی دخوازه همه کل هم بری کرده بوان را بمشن راستی جی دمک دریجه بن ناوی براتیان گلانده هم دخوازن وی سر وی بن نخیمن اما سر نای نخامتنش برگه
هناك دجمناتي نيارتين ديروكي هن ايوان عشيرنا الهمبري كردا والحاصل از باور دكم با عشيرنا جي دولة ترك جولاني دمك دريجة دلو تفقري داي وان راكن سر نقا يعني دما اف شري الهمبري درزيا بيقات روجاواي كردستاني جي در دوري دير زوري از بيجي زانم قال لك عشير حتى هيزين روجاواي كردستاني كتن دوري داكو بسكن نتشن دير زوري شهر نكن نسكنين قال السينور قال الجمين فراتي خصن كتن دبيتشن اوفين سيارات شكرن شو روجاواي كردستاني شون درزيا بوش قال لك جي جنازي وان هاتن قال لك جي جنازي وان داب هاتن هنكا جي خلاص كرن هاتن جبرقي اسرائيل خصن tabii ki va aşiranajı yani iyice cem tebrike bejna ziharim durziya bu kuşum zaten iştara namliyavi amadeye kengi fırsatı bivine ve namliya padoji serteke ev hez dilu tevger edame hem gotuna jolani ve hem dijmnatiya devranın kevn ve hemen demeji hem jib pişgiriya Türkiye ev hez dilu tevger edane le belki Kürt ve hezim kavatin jet tirsin yana vesbe rabza eri نها حواله کی دبیجه باوی کی لزگین ایرو درزی خوا پیشاندان پیکانینه سپاسیا اسرائیل کرنه سپاسیا کردان کرنه داخازه قبول کرنه یعنی ویا بانگ کردا کرن من جو شوپاندن حتی بانگوازی لکردا کرن بانگوازی دی سال کردا کرن دی سال جنرال کرد مظلوم قبانی کرن والحاصل راسته حقیقتا بانگا سرخابونی کرنه یعنی نیت کیوانه کو سرخابون اعلام بکن جغرافیا وان ترید کنا که yani civakbun avan tira serxabunê dikena ke nizanim hevanlo Serdogan yetk Malatya ava Rojava Karwan Malatya ava û her hebin ji bo beşdariye we te çi got yani zaten bawer dikim hicrî bû ev pêşengekî wan zaten anî ziman yani ya wê bi hawakî Sûriyeke ke dibe çe ya ke ew a Kurd dixwazin Sûriyeke hêz kanibe her pêk hate her netew kanibe xwelê xwedî bike û ser xwe bisekine xwe biparêze wê çê bibe yani ne Sûriyeke kinabendî û yan jî wê xwe ji Sûriyê biqetîne ya her serxwebûnê û ya jî wê bibe perçekî dewleta İsrail ev zaten li ser maseyê ji bo Durziya yani Durzî bi dibêje bi teha wî vê hişmendiya niha li Sûriyê tê meşandin em tevê nabin û herêmê xwe diparêzin û zaten ser bi xwe ye Ronî merû dikare nîqaş bike ya yani çima perçebûna Sûriyê dibe problem ez fehm nakim yani perçebûn tiştekî pir nexirab e li Ewropayê hûn dibînin dewletên wekî Luksemburg heye heqeten bi qasî Amedê tune ye Liechtenstein heye Liechtenstein bi qasî Kudrê ye bi qasî farqîn ye yani bi qasî Lîcî ye bajarekî pir piçûk ama dewletekî bi serî xwe ye yani pir tam li ber Swîsrê ye navbera Avusturya Almanya Swîsrê de ye û kes jî nabêje ya were tevlî min bibe İtalya dikare jê re bêje were tevlî min bibe hinek dûrî İtalya ama Avusturya dikare Swîsre dikare Almanya dikare ama tevlî tu dewletekî jî nabe ji xwe re ser bixwe ye zor ewîl kesî nabe kes jî naçe êriş nake belkî artêşa wan jî tune ye perê wan jî tune ye perê wan yani pere dernaxin perê Swîsre bikartînin ama îdare xwe dikin wisa zengînin wisa dewlemendin pir zêde dewlemendin kesekî naçe êrişê wan nake çima li rojata navîn milletekî weke Durzû milletê Kurd pir zêde ne hêjmara wan ama Durzû mesela qewmê Êzdî jî Şengalê dikarin serxwebûna xwe îlan bikin çima nebe çand û kültûra wan cuda ye irf û adetê wan cuda ye zimanê wan cuda ye artêşa xwe dikarin ava bikin tabii ki artêşa wan wê wisa nemezin be ji bo dagirkirina herêmên derdorê lê wekî asayîş xwe diparêzin dibin ewlikariya netîwê yani çima tabû ye çima nayê nîqaşkirin serxwebûna milletan tê nîqaşkirin mamoste ev nav Kurda da tabû ye yani me em bûnin ew çûka tedî Tirkî dibêjin deve qûş û meselê xwe kiriye nav qûmê êmeydin li derve ye tê nîqaşkirin nav cîhanê da nîqaşekeke
نتوون مافی هر نتویه مافین هر خلق دکاتیه افتینی قاش کرن ev navmena uyan nexweşiyakek çima nexweşiyakek dewletê pir zûm mekiriye em dibin dewlet pîs e. Dedî mesela hirç dedî hirç ji bo serê xwe têxe kovika darê hingiv tê dabû hingiv bûqe û serê xwe kiribê serî wî tê hatibû kutandin nikey derxista şivanekî rebenî wek min yekemîn car hirçekî nikane xwe biparêze dibîne radêlek çol lê dixe والحاصل داویه هرچ دردکوه به هوایی دردکوه tabii ki پر روی پریشان دکه حتی مرو پیدا حسن جدسته هرچ دردخن اما ایدی هرچ ور لیخستی کربیه جاری دقیق جاری الجماعت رودنشت که چه دگو کسی بگو تا آب شکر نان جغره و دگو هرچ und بین هرچ خنیم کی خداره ایمه مثلا مو دولتی پسیکولوژیک سوسیولوژیک بک‌گراند کوه هیه آتن ما چه دگو دولتی جماعت چه دگو یا biz dedim ama Türkiye dedi Diyarbakır'ım an Kürdüm. Hepimiz insanız. Ama tabii az İngilizim ne hepimiz insanız. Ama digo eğer siz bölücü değilseniz okeydir. Bölücü Kürtleri sevmiyoruz. Yani Kürtlerin fazla Türk serkabuna kaçacak Kürdistan'a bir hepimiz hasna. Velhasıl dedi digo bölücü cumara. Ya bedemira em hatın em nav kadar yeki dibe serkabun Kürdistan em dibe sen bölücü müsün? Tüp buyu bölücü. Ya ne paşya ki havcıya liser lekoline ki kur dur çekme. Ha devlet başa ne başı ve nizanım ez buxay ne kese ki akademisyen kim ez bejim ez ahli ve nikaşe mem nikaş bikem velhasıl yani ya buxay dibe çe yani her ne tevki bu qası ama mesela devlet heye. مقاله دولت سوئیس را ذکر مقاله فرانسه ذکر مقاله آلمانیا ذکر و اسرائیل و دولت هيا مثلا نرخي دولتي وتشبتي تشاور ريبه ونهال تركي جواي دولت هيا يعني ما اري كرد ظلمي دبينن لي ترك برشينن تعزينن تهرن توقاتي وقيصري نظام بتركي ببيبن نظام ببيبن نمروفن يعني الوالاتنا قريانم راستي نظام ببيبن قالا گرمونی جرا بکه تو قالا نظام خدا دبی چه هیوی اردی عزمین بکه کسن جدان نظام بپیون اما بیا همی چه هو براکر دایی که خانه بینه لورا نتویندنشی حمید بن ظلمیدان ترکیه مثلا چیه ترسا کرده اف ترسا کرد به هوا کی بویه او پریشان کنن روجلاتا ناوین هبونا خواه جبوی تنبونا کرد دبی چه سفربر کریه نمانن yani ilk vakit Erdoğan İran'a hatiye 24 sale 5 sale ser tapta benga havi vakta disa likorini ser bike ev mesela Kürde ev mesela Kürde disa mesela Kürde mesela havkas debeçe Türkiye jidan insan mustafa der kebne onu ama velhasıl daviye ne mesele ya mesele çiye mesele netava Kürt bey parastın mesele İran Suriye yani bütün havi از ویژی ببیجم کسی کرده که ایرو روجاوی کردستانی انتگراسیون آن پوزیتیو آن نگاتیو دموکراتیک آن آنتی دموکراتیک روجاوی کردستانی بخواسته که تب شامی ببه کسی که وصل هولی نینه او کسی کی کرد ببه نکانه ببیجه وی نکانه ببیجه وی تیک هره جبرگه بویه خطا سول جبوی هر کردی جبوی کردین نبه هزا بتو هزی رابجی نه هم ببیجم پولیتیک جی اما مسئله bu Rojava Kürdistan'ı evi savaşçı yani ne dedi em Goristan'ın şehidan el koban edinler dedi ki şu pas mesele ya mesele استرت شک بیجم ولو کی لروجاوی کردستان یک شهیدک جی تونه اسکرا بعد ما درگیم ها tamam tu brindareki tune beji mantıqa wî tune ku rêveberiyekî ew qasa modern xweser a Kurd û Erebên heqeten li gorî medeniyetê dijîn rabin biçin tevlî kevneperestan bibin ji ber vê yekê dibêjim her millet dibê karibe qedera xwe bi xwe tayin bike demokrasiya ku em ji bo milletên derdorê ji bo cîranan dixwazin dibê em di nava xwe de jî bi cî bînin چیه یک جه اساس دموکراسی مدنیت اوه
انسان قربن خو ifade بکن انسان کی وقت خو ifade کر بیکو مالو ملک خلکی بدزه بیکو حقارت لکسی کی بکه وقتی کو انسان کی خو ifade کرد به تو جیرا ریز و حرمتی بگیری تو بی تجریت نکی تو بی جواکی نکی در وکی خاین اعلان نکی صرف جبر کو خو ifade کریه قصد من اوه خو ifade کرن اساس دموکراسیه جبر وی ام راحتن herkes دبی راحت به جانالیه دا ملت کرد دبی قدر خو بخوا تعیین بکه مثلا از وی ببیجم پاشی از گوتن اشترا بیرم نه ملت کرد و ترک به سالانه شر دکم نه واخدا قره هوانی هودو پریشان کرن نه yani ji faili meçhulan bigire ji mesela Dersimê bigire Şehseyd bigire 7 sale perişan kirin hebû ya dişûne ew qasa berî perîşaniyê de çima îsrara bi hev re jiyanê hebe madem ki hûn hewdû dixwin xilas dikin êkê ku ji hev cuda bin ji hev cuda bin ji xwe re her yek aliyê xwe de bila dewlemend be huzûr be madem ki em hebûna me Kurda ji bo te problem e êka em cihê bin yani problem tune merû dikare yani cihêbûn weke biryara bihevrebûnê ye merû çi wat zewce merû sajî dikare ji hev cihê be qet ne problem e ji hev biqete mamoste ewcê rêda gotikê bêjim ew mafê te wek Kurd nîne tu dîl hatiye girtin ew ne mafê te heye ew ne hedê te heye ew ne heqê te heye ew ne hêza te heye di destên Türkan da ji dema hatinin bûnin dibe çe dest bi êrişî ser dibe çe Şahî İsmaîl kirin ji wê çaxê da Kurd dîl hatiye girtin tu dîl hatiye girtin kesekî dîl hatibe girtin ne teveke dîl hatibe girtin tu nikane bibêjî yani çima madek hûn jev hes nakin çima hûn jev diciyê nave tu dîl hatiye girtin yê dîl ne teva dîl tê girtin heqê wî maf nîne begê te reîsê te ê tu dîl girtiye çişt de bixwaze ya tê wê bike ya jî tê dîl girtin dibe çeweke dîlgirdekî ne tewek tê wî hewa dawam bike ka ta ku kengî hêz ke destê te tu heger kanibe tişê te hebe tu kanibe hêza te hebe bi hawakî vê qefesa li ser te hatiye girtin tu dîl girtiye biçirîne û hemberî wî serî rake kesekî ne teweke kesekî dîl hatiye girtin cara di dîrokê da ez vê gerek bigotinê biqedînim di dîrokê da bi xweşî çûye cem avê xwe begê xwe gotiye ya kat ez dîl girtim em were em li hev dirûne em li hev du bikin ew mafê te heqî te nîne dewleta Türk wî hewa li Kurdin here tu basa îradeyek azad dikî milletê Kurd bi îradeya xwe yê azad tevlî Tirka nebiye bi îradeya xwe yê azad bi hev re Tirkiye ava nekirine ku karibe jê cihê bibe bi darê zorê desteser kiriye destaya ser warê Kurda dagirkere bi darê zorê desta daniye ser welatê Kurda ji ber vê yekê Kurd tespîta te pir cidî de di cî de ye dîl hatine esîr hatine girtin esîrekî nikare derkeve ji nav lepê dagirke nikane vê av verê vê nîqaşê bi begê xwe bike nikane vê nîqaşê bike mafî wî nîne dagirker xêra bavê xwe çi daye daye çi nedaye ew e yani zêdetir însanekî esîr nikare zêde tişta bixwaze milletekî esîr nikare bixwaze çünkü esîr e ancak dikare serî rabike dikare isyan bike dikare xwe bike problem dayne holê ez problemim arkadaş ez li vê derê mînakê xweş bidim kî dîl hatiye girtin Rojavayê Kurdistanê ew zincîr şikestiye Rojavayê Kurdistanê ew zincîr şikestiye îro Rojavayê Kurdistanê dîl nehatiye girtin di meydana şer da li ber xwe da ye yek bi yek têk birine Colanî têk biriye Şahê Colanî Bexdadî têk biriye dewleta Tirkiye êrîş kiriye serê xwe daneniye li hember li Efrînê şer kiriye li serê Kaniyê şer kiriye li girê Spî li şer kiriye li Minbicê şer kiriye û li Adin şer kiriye û şer kiriye îro ad vê jî bêjim bira jî tiştekî girîng e ev jî askin ha bibêjim siyaseta Kurd yê herin li goreyî makazagona Tirkiye anayasa li parlamenta Tirkiye sûn bixwe nikane sedî sed mafê Kurd bi parêze nabe nikane
ev dijî dibe çiye eşyanın şeysine aykırıdır dibêjin ya tabiatına tabiatına. tabiata li dijî Türkiye Kurdiya ve Türkiye li dijî tabiata eşyaya alive. Ha adın çiye seri rakirin henin ama miketin zindana parlamenteri mena binerin. Yani Selahaddin Demirtaş ha ilo sava çiye 8 sal 10 sal 7 sal zindana. Jiber gona az politik kabul nakim ger ya meydan xwend. Bedela wê zindane lewra di Bakurê Kurdistanê da kesekî îro bibêje siyasetmedarekî bibêje ez ê ji bo berjewendiyên mafê Kurd serbixwe bêhêl kanibim hew mafê Kurd parêzim ez ev dîda min heye derewa dike wisa nîne nabe yanî di zanistiyê da nabe ji ber ku tu li Tirkiye tu girêdayê nirxê wê ye te li ser yekbûna Tirkiye sûnxwarî ye û heman demê tu tiştekî derî xetê bavê jî polîsê werin te bigire ser sibê bavê ser mala te tu zindanê dabe ana çer dikin hemî jî naberê dibîne yani em dixwazin biratiya gela wek hevdû bibin yana wê xetê dema derbas bike ciyêwî zindana Edirnê ye yê Kurdê vê rastiya nebîne Kurdê vê rastiya nebîne û hîn ji min re felsefê bike qala derwîşiyê bike heyran guhê min kere Ronî ez gerek bikevim navberê niha ête îşev te tespîtekî pir ecayîb çêkir ku cara yekem eşte dibîsim heqeten jî wextê ku merov behsa çareseriya doza Kurd û Kurdistanê dike li her çar perçeyên Kurdistanê bi vê şîrovetê re carekê din em bûn şahid ku nemimkün e yani çareseriya ku li Bakurê Kurdistanê tê pêşniyaz kirin aynî çareserî li Rojava tu nikarî pêşniyaz bikî sebep dîl hatiye girtin Bakur Rojava dîl nehatiye girtin ez heqeten ji te re spas dikim ji bo vê tespîta te ku mêjiyê me ronî dike pir mühîm e viya tu dikarî weke maqaleyekî dirêj jî heqeten di nûpelê de binivîsînî çima em nikarin aynî çareseriyê pêşniyazê heşar perçeyên Kurdistanê bikin weke sernav divê ev be û binêwî merov tijî bike Rojavayê Kurdistanê bi keda xwe bi xwîna xwe bi şehîdên xwe bi serhildana gelê xwe û bi piştgiriya siyasetmedarê me ê Bakurê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê destê xwe li masê xist çareserî anî ye pêdivî bi çareseriyê tune ye li Rojavayê Kurdistanê tu çareserî îcab nake ya îcab nake çareserî çê biye xilas biye dosya qapat biye xweserî îlan kirine kanton îlan kirine 14 sal li wê derê pergalekî mîne dewlet heye memûrî wî hene eskerî wî hene artêşa wî heye petrol difroşe derva dikire perê wî tune ew ê perê xwe çê bike tenê statiye wî ya navnetê wî tune ew jî kêmasiya welatên Ewropayê Amerîkayê tiştekî li Rojavayê Kurdistanê îcab nake piştî vê saetê tu nikarî statuya Rojavayê Kurdistanê bi ya Bakurê Kurdistanê re bikî yek ya Bakurê Kurdistanê ronî roha dibêje bi destê zorê destanîne serê esîre dîle dewleta Tirkiye çi bide xêra îmana xwe daye tu nede jî tu nikarî ya dibê weke Rojavayê Kurdistanê bikî weke modela Rojavayê Kurdistanê li Bakur pêk bînî Rojavayê Kurdistanê dikare be model ji bo çareseriya hemî perçeyên Kurdistanê kerem keronî adın tuzanı çava tamam dibe yani dedi ya dibêjî tamam kan bêjî ya ronî tu bi hêstê xwe tev digere wisa yelê Tirkiye êrişî serme bike tamam ev xeterî li holê heye Türkiye êrişî sertekiriye zaten Efrînê kir li wir kir îro şûnda Türkiye nikane êriş bike ev ihtimala Türkiye êriş bike pir kêm e ji ber çi yani wî çaxê Esad hebû dedi Türkiye na Türkiye sewa çi êrişî Rojavayê Kurdistanê bike dünya wê qebûl neke wê rabisaqe adin heye Generalê Kurd Mazlûm Kobanî heye wexta Türkiye êriş bike û ew jî propaganda Kurd bimeşîne destê xwe li masê xe wê bibêjim Kurdê min ê Bakurê Kurdistanê hûn dibîne li wê derê ez qaşî şê we nadim min negotî ya wa bike ya wa bike lê birayê we dewleta Türk li vê derê dîsa dibê çetalan dike hegir hûn birayê min in hûn hatin li vê derê şehîd ketin va xawa parast ro îro ye rabe ser xwe dewleta Türk û Kurdê rabin ser xwe lê bi gotina Mazlûm Kobanî nê kesê din bi gotina Mazlûm Kobanî bi qîrqîra Mazlûm Kobanî Kurdê rabe ser xwe dewleta Türk jî vê zane
از آدیش ببیشم دقیقا نامنتوی دا جیرو دست ترکیه دا تشتک نمایه دولتا ترکیه ایش روجاوای کردستانی بکه پکه بريز اوجلان بكك قدانت وحوجيه باللز خواب قدينه يعني هيزا بكك شروان يعني تشيدا حوجيه قبل اللز قدينه تثبيتك قال لك اجبارك تصنع يعني ام خطريه هم لسر باشور هم لسر روجا حطاني روجا يرا ما خطريه ويدي وسبي ولسر روجلات كردستاني خطري به هنجت دست تركيا دا هاجر مساله درفتي قال لك كرد دسكتي قال لك كرد دبيجا ويسوا زاروكي خد دايك خد كوجا باوي ازيدي دول لكلني قاوي كم درج بو زاروكي خلاص كان زاروكي بي خلاص بو عمر عما خدي لي بقى مساله هاجر تو بو خازه تا كتب في رئيس تواتو بي قال لي خلاص كا روجي رو خشترنينا في حنجتيج دسي ذات نهار بري قال لي كنت رئيس جلان ذات في دبيجا وبرد جدايه والحاصل يعني ابن جديد دسي تركيا تنو يوروبا ايش روجا كردستاني بك عادن دقادان ابنتوي دا اسد لهولينينا وروجاوي كردستاني تيكيا دا يبشامي دا والحاصل اسرائيل لهولي هي يرو او تركيا جلانبري هاد الشهر دانا دبب هوا كي اشكره سوا كردا اسرائيل تركيا نخه لي بلي دقادان ابنتوي دا ودم دبن پرتي دا چيز دستابي وي بك وتركيا جي باش دانا عادن چيه يعني نها حقان فيدان وزیر کاری در و یه ترکیه آن وزیر کاری در و اندر یه سوریه یا حیران ام وی حوجه بقارن بکن قیرقیر بین زمان ترکیه چجور کردی روجاوای کردستان دخوازه ها دادم یک دیشی مگود چرا گوتن برای برین آنها مقاله گورا شهید دشر روجاوای کردستان دهاتن شهید کردن گوریوان روجاوای کردستان من باز کرد او کسانا پر یو خلک روجاوای کردستان نه گوری ودری لی بلی لحر گنده کی باکور کردستان لحر گوره کی دو شهید سه شهید روجاوای کردستان تدان یعنی حجمیارا شهیدین باکور کردستان یل روجاوای کردستان شهید کتن سه قد 4 قد 5 قد جی باش روجاوای کردستان زیاترن بلکی دقیقا رونی دبیجم کی دنوا جواکی ده يعني روجاوای كردستان لورا حساسه جبوي باكور جبوي حريلي كردستان حساسه از ویا ببیجم از دبیجم دنوا جواکی ده پر باش نهات يفهم كرن تئوريا ريزدار عبدالله öcalan ya کیماسیا شوپینرین öcalan بخواجی هنه مثلا بفكره قنالا ما هي ام روجي خديگين 20000 انسان نه از وی روجي فکریم 20000 انسان هم خدیگین نه روزانه از دو برنامه چیدیم جانت چه 50000 روزانه یک روزه کی ریوبرین کجه کی ین اروپا یعنی آلیگرین کجه کی مثلا تلفن من نکردم نگوتنه یا حوال ببین میوان ام دخوازن تئوری خو ببیجن ام دخوازن بحث پارادایگما خو بکن برای قنالاته ام دخوازن تشتی کو ریبری ما جواکی را دخوازه ببیجه ام دخوازن برای قنالاته ملت سر وقت بکن نه تشتیکش قاس منطقیه اما بیجن نه اما بیجن وا سرچاوا کرم که وره پارادایگما خو جواکی را ببیجه شوپینر مره آبونه مره تماشاوان مره ببیجه اما کسی که نه نبیجه پر بالکشه وکی سال نودی نه تو زنی رونی سال نودی ده دو گریلا جبو بچن 4 گندیا اقناع بکن کیلومتریان دمشیان شهید بود یا اوزان مزگین چی کاری اوزان مزگین هیه مزگینا دن خوشت وکی یزدان چی کاری وی هیه دچه تاتوانه 4 گندیا اقناع که چما پاشیجی شهید به دولت ترکی داویج سر مالکی تده همی بمب تقینه مسئله چی بود مسئله اقناع کردن 4 انسان بود ایرو دست مدا یا اوقاس امکان هست ام روزی خطاب 20000 انسانی دکن اما یک نه بجه یا ام جد خوازن خاطر دا ifade بکن 4% کو دنوا جواکی دا 3% جمع بکه یا مثلا اسپر دخوازم دشونا رخنه کرنی دا از ویا حقیقتا اگر روبرین تغییر سیاسی کرد اگر مدبیسن تماشات کن ادخوازم بیا ببیسن تمام دشونا رخنه کرنی دا بلا جمره ببیجن گوی ولی سر جواکیه هون مرقا جواکی دزانن که ام ببن میوان
دناوا جواکی ده چت پرسین چت مرخکرین جمع بپرسه سنگا موکریه عنیا موکریه ام دخوازم برسه بده خوازاین نه رونی نو کامنت شروعنی نه ها از شروعنی tiştekî din dixwaz bibêjim mesela ya Mehmet Öcalan bi rojan e bi hefteyan e dibêje ya ez çûme min bi Birêz Öcalan re min hevdîtin çêkiriye dibêje mesela ew jî mîna te dibêje çareseriya li Bakurê Kurdistanê çareseriya ku em pêşniyaz dikin ji bo fesihkirina PKK eleqa wî bi Rojava tune ye Rojava ez wê nizanim eger tu min efû bike ez naxwazim yani tu vê şêwê ez şîrove dikim ez şîrov tu nekeve navê ez şîrove dikim ez zanim min hevdîtinê wî xwendine min hevdîtinê wî yê bi heyeta îmraliyê re xwendin têda vekirî dibêje Rojavayê Kurdistanê bila tu cara tavîz nede Rojavayê Kurdistanê dibe muheqa xwe biparêze li hember wan çeteyan Colanî weke serokê Daişê pênasê dike vana dibe eger hûn xwe neparêzin dibe pênc dibêje 24 saatan de qirawetîne yani tişta balkêş van tiştana ranabin ji civakê re nahêl nabêjin ya me niha Ronî destûra te em derbasî wê konferansê ez ê ra şîrovakê bikim ne yani ne min lêviya da zanî çi anha em hemî kes dixwînin û em zanin binivîsînin û em zanin biaxivin jî car carna kes heye pir xweş dinivîsîne lê daxebitine ne serkevtî ye û em hemî şiyarin yani çawa şiyarin mirovên zanin bixwînin zanin gudarî bikin zanin analîz bikin zanê çawa dema ev Colanî meşiya Colanî kî ye bingeha wî dubare sîbare em vê re nepêje herkes zane yekil hemberî êrişî Kurda kir li serê kaniyê 2013 ji Daişê qetiya wî dibê çe wî û Baxdadî li ser Sûriye û Iraqê li hev nekir wî got ji Iraqê bira Iraq ji te ra bi Sûriye ji min ra bê û li hev nekir welhasîl qetiya cephet el Nusra çêkir û êrişanî yekemîn êrişanî ser Kurda ye berî Daişê welhasil em nerin ya nekevin dîroka Nuh û Nebî mêzeke dema ev kes rabû ji Îdlibê berê xwe da Helebê û di nav du roja sê roja dibe çe Şam ket wê çaxî dewleta Türk bi lezgîn di war rojan zaten dest pê kiribû di bin ra dimeşiya hevdîtinek hebû bi Rêz Öcalan ra welhasil Rojavayê Kurdistanê jî heger sibê wenda bikin an dibe çe yani tiştekî xurt bi destê xwe nexe ez em vê jev ra eşkere bibêjim bû qurbana pêvajoya di navbera Kurd û Türkan da ya li Bakurê Kurdistanê em vê ji eşkere jev ra bibêjin ama min hêvîdar e ne bi qurban sawa çi bû qurban ji ber di war rojana da bêdeng man yani bêdeng man û pir zû yani ne statû îlan kirin ne tiştek îlan kirin ne tiştek gotin û di nav heftekî du hefta da jî got em Colanî qebûl dikin Colanî em qebûl dikin em hetişî qebûl dikin ev sewa çi got yana bihawê din Mazlûm Kobanî û Rojavayê Rêvebirîn Rojavayê Kurdistanê bawer nakim ev gotana sewa çi Colanî qebûl Ronê ez hema bersiva te bidim binêre wî rojê min ji daxuyaniya Amerîkayê carekê din îspat bû ku Amerîka pir naxwaze Tirkiye bixe zorê rêca dike ji Rojavayê Kurdistan zextekî pir ciddiya Amerîkayê ser Rojava tune ye lê tenê carna rêca dike dibêje ya em ji bo devê van Tirkan bibirin henga van bavêjin mesela ala Sûriye qebûl bike mesela navê xwe biguherîne hin tiştan bike wesa wî roj daxuyaniya Amerîkayê de çi dibêje dibe me hin tişt ji bo xatirê Tirkan çêkir ji bo tehdît wana ser ev bandorî jî ser Rojavayê Kurdistanê heye tehdît e yani belê ev heye ama adin çi Rojavayê Kurdistanê tabii ki ez ne kesekî aqil didim rêvebirîn Rojavayê Kurdistanê ez hêstê xwe tînim ziman zanebûna xwe tînim ziman yani Rojavayê Kurdistanê kanî bigota em ê bişopînin em niha ne qebûl dikin ne qebûl nakin ne alêya wan ra dikin ne ra nakin em ê bişopînin kiryarê wan heger em wa bikin ber bi Sûriyeke dibe çe yani her kesî bistrîne û em ê zaman bide maadê me Kurdî kurmanciya hêla qeredexê me bo em maadê dizin em ê maadê bidinê û pêra me wa kir rast e her kesî ve dehewîne û himêza wan vekiriye ji her kesî ra em ê wê çaxî ala wî jî rakin wê wekin dibe çe serokên Şamê hatiye Şam girtî jî qebûl bikin cîda me ev qebûl kir te niha pê ve ev şan ji destê te çû tu dî niganî bes qebûl nakin ala wî li wê derê li kêleka te ye
آلا سوریه کمنه آلا جولانی کلکته آگزو آل کی چکر آلا ارتش آزاده ارتش آزاد کی پرورده کرد ترکیه پرورده کرد پیدا ترکیه واران کرد چه کرد سمو ملی اردو تریش گفتن ملی پر حس دکن ها آدن ام بی راستی جد خواستم یعنی باور کم هر کسانه لیپر ناه نقاش کردن راستی کردن چیه سوریه پرچاک آخا ترکیه قدیا زونه چما هجمیار سمو جال حتی شی بیتره ایرو ارتشا جولانی آم دبیجن ارتشا سوریا ایرو دست ترکیه دایه یعنی دست سمو دایه سمو بچکی خواهین جولانی خورتره یعنی حتی شی و سمو به هجمیار خواهی خورتره و اندام سمو یه لشکری معاشین هین خورتگرن معاش همجی سوریه دگره همجی ترکیه دگره والحاصل yani ارتشا سوریا ایرو هیه دست ترکیه دایه او کس ترکیه سمونن yani ev tu nikane ji Suriye bixwaze bibêje gora Tirkiye meke gora Tirkiye neke artêşa Tirkiye artêşa Suriye li holê heye simoye Colanî çend perçê Daişê di sala mabûn artêşa heye simoye em vegerin Berlînê konferansa Kurdiya dibêjim qey tamam e dara ez bawer nakim Kurd zû zû bixapin ya pir acele neke ya Kurd zû zû naxapin baş e yani ez bawer nakim Rojavayê Kurdistanê li vê birê wê berxwedanek mezin dimeşîne di milên dîplomasî da İlham Ahmed û her wiha êdina rastî dibê çi seferber bûne bejna xwe berwan yek bi yek dikim yani ez bawer dikim Rêzdar Öcalan naxape çünkü ez ji bawerî dandim ez ji bawerî dandim ez ji daxuyaniyê wî fehm dikim ez dibim şahadê hin hevdîtinê nebûme şahed lê daxuyaniyê ku tên derva eger yî wî bin yani naxape dewleta Tirkiye zorê daye dewleta Tirkiye mecbûr maye sis bike bendê me elbet em esîr hatine girtin ama bendê me di destê dewleta Tirkiye de ye hinekî sis dike mecbûr maye yani wekî din ne ama helbesta Rêzdar Murat Karayîlan ya vê dawiyê ji bo me pir giring e bi wesîleya 15 tebaxê pir cara axivî yek ji axaftinê wî dibêje yani hem ji xwe helbesta wî sêkna wî ya di nava gerîla da vana hemî sembolîk îşaretê hem tiştan e ya din jî dibêje yani dewleta Tirkiye asla nikare me bixapîne em pê li textê şil nakin ji bo ku ev pêvajo bi pêş keve serokatiya me dibe sedî sed azad bibe bikaribe bi dewletên derve re danûstandinê bike dîplomasiyê bike were bi me re bide bistîne bi dewleta Tirkiye re bide madem ki ev pêvajo em bi rêva nabin dibe ew bi rêva dibe madem ki bi rêva dibe dibe sedî sed derva be wekî din dibe em êdî ciyê xwe nalivin em hereket nakin komê me çekdanayne ne mümkün e ku dewleta Tirkiye dibe eger qanûn der bixe jî Karayîlan pir vekirî dibe dewleta Tirkiye qanûn derbixwe jî bi rêya van komisyona bi we mantiqî tê yani gerîla ji vê derê biçin daxilê siyaseta sivîl al Tirkiye bibin û serokatiya me jî di hepsê da be û hemî siyasetmedarê me jî hepsê da bin ya çawa mantiqî ye yani Selaheddîn Demirtaş ew pêvajoyek ku di dawiya wî de Selaheddîn Demirtaş di hepsê da dimîne û gerîlayê serê çî jî diçin li Tirkiye siyasetê dikin yani bu we mantiqî tê yani însanekî qet sîlah negirtibe destê xwe di hepsê da ji xwe razî Kurd û Kurdistan parastina wî weke sûç were dîtin yani mantiq tê tune na ê min ew qas di derbarê vê mijarê de ronî bi destûreta em meselaya Kurd û cihû hevalê me hemî li bendê ne merex dikin yani ev konferans çawa hat plankirin kî organize dike keremke mamosta ev yekemîn car wê bibe konferansek di navbera xelkê cihûyî Kurda yani dîroreke da ev tiştekî yekemîn e di heftê îlonê da li bajarê Berlînê ji bo pirsgirêkên dibe çe yani parastinê niha navnîşan nediyar e hîn jî navnîşan Kudrê çê bibe hîn nediyar e di heftê îlonê da ji hêla saziyakeke cihûyî û heman demê Deutschland Kurdische Gemeinde ji ra dibêjin yeka Kurd ji hêla wan ve hatiye organize kirin
و قالك شخصيات سياسة مدار جوي أكاديميسيان وان تبي دبن وهروها كردز تبي دبن ندبن باندورا توري خستنين كردان عن جويادايات شتكي سربوقية يعني في حردو قلاد من بيشمكيا دبي شنفا سازيين في سازيا جوي وكردا انسياتيف قرتنا جبرقة ام حميد بنا وطن نوچايك در حق يكونا كردا در حق تشتكي كردو جوي دا چه دبا اللي بنا او نوچا هجميارا خاندنا وي دهره 20,000 و از تو چیز باور کم یکمین جار بود بجار من آنی بچن نقاش کرن مدگوت پیوسته اب هر دو نتو حوجه دستی خوابدن هل روجلات ناوین یک د نشانه ناملیین دولت عرب و ترک دا اب هر دو گلن اب هر دو گل مجبوری هبن و حتی من افج مدگوت چه از دبینم جوی کتیه لو تفگری دقازه بکردارا وکه اتفاقه که وکه هوالبندیا که چیکه امیرو انجام وید بینه ام انجام وید بینه اول برلینه ده هفته ایلون دا فکتی طبعی که لبیدری از وکه روزنامه‌وان کی و کسی کی دوی مجاری دا دوی مسئله دا دمک دریجه دا آخف دنفسینه هم دقازم لب مشاهد وکه روزنامه‌وان کی جی هرم ویدری دوی چنو چبه لسر چیکم آن چبه و همان دمی هگر قلتلك من جهة بالودري بينام زمان طبي قلتلي من جهة بنجيب بيامن تمام اف كونفرنس تشيبو غرك نقدا غرك تشاو نقدا غرك انسياتيف بغرا تشي انسياتيف بغرا وكب بيجا هيئتك درخه واب هيئه هم هري اسرائيل بريفبرين اسرائيل بيبل سنه بي اب هيئه في كونفرنس ويت بيتشا هل بجرا وهروها بتشن جم بريفبرين كرد يعني وكما مظلوم قباني مسعود برزاني فرمانداری گلی کرد مراد قرایلان و هر وها نمایکی جبریز اجلان را بشینه بنفسینه والحاصل آن بانگوازیا که بکتب دولت ترکیه لاتنامه بیه ودری یعنی تابکی از اینوان خواسته که خیلی ودری بینم زمان یعنی تمام کنفرانس بو لیبلی اف کنفرانس کرد بلز لبو تفکری کبه بلز لبو تفکری کبه جبرگل رجلات نابین اف کس حد قومی قدين وآخر ودري كوكوان ديرو كوان هي دستي وقت دمك دريجة حوجية دريجة بكربا لي بلي هري داوية دي ساجي ويا بيك هاتس بهم جهلا ديرو كحد قليدا بر جرينجا قلي جوي لبرقر كرنه كي نوش باسي بهز جيت با لي بلي بيشروجا قلي جوي نديارة يعني شو نديارة سبيها قل تركيا أوجي أفسلحي نقا كمي تشيكن يعني اتومي تشيك ايدن تشيك خطريا مزن لسر اسرائيل في باش دبينا اسرائيل لما دبيچا روحي فكريه مصطفى وشردك البردا شردك جبوي بيشروجا قال لي قال روجات نابين مصوغر بك هي ندياره ادن اي كرد يك او جوي هدف عندك ايش يوان دلوكي هن دلوكي داجي افكس جاخه كي جدارك كي تشيبن دبيچن ميوي داركينن هر دوجي خلقين هورينن يعني ابراهام جكوچيه دياره اوركيه دياره حرانكيه دياره هورچيه چ مسئله دياره حرانچيه بناوي وقت موجيه وقت چيه دياره والحاصل ديروكا في جليجيك اما محمد مسو ديروكا وانيك ام نابج مساله بيشروجا حد قليد خطريه دايه واسرائيل اف باش في باش دبينه باور دکم روجاوای کردستانی جی باش دبینه و هزین کرد جی باش دبینه و باور دکم بریز دوجلان جی باش دبینه چونکی جارجانا دیک نوانس آدم دبینه یعنی یا تو توی شرطی قبول بکه یا جی حوالی منا ذاتن بده هزین در برا بلو تفکر دانن و لو تفکر خواب دو والحاصل لورا اف گرینگا اف کنفرانس وکم گفت حتی لونی لا پیکی برلینی وک روجنامه‌وان کرد ويك يكتيا عن هذا البنديا ضح في حد نتوي باور ودمك دريجة سوي كل خباط داية أجي لازم هم هر مشاهد كي بكم وكر رجنا مغانا كي بشوبين مع قيام ترى بارو بكم جبوين فلي بنفسينهم وهربا نها روني فكرة منو ته البت نزي هوا لي هوالين ما دبي زانبن حكمت جدانه جواك جدانه نها تشتك و ايرو انباستكن جواكا كرد و جهوية انباسا دولتا اسرائيل باسا حكمتا نتنياهو ناكن
حکومتا نتانیاهو لسر وظیفه ده ارکا خوا پک تینه و پاشیجی دچه حکومتا که دن تشونه یعنی حکومت تم دکارن بگوهرن ایرو پرانیا ملت ما یکو اسرائیل رخنت کن حکومتا نتانیاهویه باشه حکومتا نتانیاهو رخنه ما موسى من برده نبي بينزون ما رخنه بمنو تكتيه رخنه حسن و حسین کربلا کردین پریشانی دیل هاتیه کردن کتیه بابي من غازه من كتيه لحلب چه بنره یا لشنغالي بنره لعامدين ديوارين سورين بريندار بنره یا لكوچگري بنره یا لديرسمي بنره لسرفي ایمن از پر زلالم یا تو نکاری میخناب کی ایمن پرنسیب ایمن گردونی هنه از هم آنتی میلیتاریستم از هم مافی مروفان پاریسم لبر کردبونا من لبر پارستنا من یا مافی کردا از زوید مافی مروفان ای گردونی هی از مجبورم لوی دنیای باوی مجی برای مجی زاروکی مجی ظلم وقتی بی که ظلمه تجارا تولرانس عمل هم بر ظلمه چنابه نتانیاهو بجی اسرائیل بجی مازوم عبدی اگر ظلم بکه لروجاوی کردستان از لهمبر درد کردم تمام دا نبیجیم روابریا خسر وقت ظلم بکه از لهمبر درد کردم و یا پرنسیب می اساسیه ایجا ایرو وقتی که ظلم نتانیاهو ظلم حکمت اسرائیل لسر فلسطین وقتی هبه از دبینم وقتی که از دبینم از دبیجم اما و یا نایوی معنی که جواکا جهو نمغدوره جواکا جهو بقاسی کردان مغدوره جواکا جهو را دولتک لازمه دولتک که بکاره به عالی تکنولوژیک و عالی مروواهی و مدنیت و خب پیش بخه جواکا کرد aynı وقت جواکا جهو جیره پاراستل لازمه سیستمه که عدالت یا سربخه لازمه جیره سینور لازمه کش بو خواب پاریزه جبروی قدر جهو و کردان یکه کنفرانس بیوی شکلی لأوروپای چه دبن لإسرائیل چه دبن از سدی ست پشکرید دمی جواکین کرد و جهو دوی قدر خوابکن یک پشکری بدن هبودو yani hef peymani çe bebe hef girtin çe bebe navanda vrada qat problem tune em hem fikrin serve tamam pardon raxna ku ez li hükmeta İsrail dikim ez dikarim li bavê xwe jî bikim li rêveberiya Kurda jî bikim nexeme kerem ki Suzanê çawa ez û tu ne dozdarên neheqya li girdûnê çê dibe ez û tu ne dozdarî bê ez zanim ez jî tevlîte dibim eyne wisa ye rast e neheqî li ku hebe hewceyê mirovê bavê min ev neheq e ev rast e ama dawiya ra xweta ne mijara me be min goya Türk Kurdaş me seval dikir digo me Kurdin ya hepimiz insanız ya kuro yek divez İngilizim tu nabe hepimiz insanız xêr yek dibe Kurd tu dibe hepimiz insanız watam dibêjim Kurd û Cûyî tê hev di sawa çemê qala Netanyahu bikin ev jî ne pêvîst e tu van dike ev jî ne pêvîst e a pêvîst sanî çi ye ez bêjî bînim ziman niha ew jî axa Cûyî ye ne axa Ereb e em bêjî bînin têdî me goya dewlet ji Cûyî ra lazim e ji netewa Cûyî ra dewletek lazim e ne ki bira ser axa Ereb çêke li ser axa xwe çê dike Ereb hatiye dibêje na dibêje Rom ji vê derê derxistiye tu perîşan bû çola ketibû û êdina jî êma jî li Ewropa havîtin ji virna da û şewîtan din pê rewatinin vê derê wî axa me mecerê tecawûz kiriye medagir kiriye ev axa Cûyî ye Cûrî Selam Cûyî ye Cûrî Selam Cûyî ye Süleyman Cûyî ye Musa Cûyî ye û hatine li wê derê yanî ji ku çûne wana hemî belûye 3000 sal dîrok dest daye û ne vê ez dibêm êdin bir cîhan dibêje Ereb hatî wê derê bi İslamê re hatiye ax jê stendiye çawa hatin tedî çawa ketin Iraqî û çawa ketin Sûriyê Sûrî Hûrî ne Ereb e Rolê tu virgülekî bidê ez bersivekî bidim vî dostê me layık hatiye vê derê îşaretê gur çêkiriye ev jî îşaretê bira çêke bira wî dilê xwe rehet bike ew ê em dîl girtine ew pêsê me ye avê me ye mafê wî heye berde me bi sê tira tiştek bêjim niha mesela navê xwe lê kiriye layık îşaretê gur kiriye û ala Tirkiye daniye serê temam em jî dibêjin binêre dewleta Tirkiye di bin navê layîsîzmê de
dibin navê demokrasiyê de dijmeniya milletê Kurd dike. Mesela xwezî ev Ji dostê me bingolê ye haştara bêjim. Ji bingolê ye. mesela ez Heneka Kurd Kurtayî. dixwazim dostê me layık Kurdî bizanibiye ji me fehm bikira. Yek ez çima dikarim îspat bikim ku dewleta Tirkiye dibin navê layîsîzm demokrasiyê de dijmeniya Kurdan dike, numuneya Rojavayê Kurdistanê ye. Ya ji pergala Rojavayê Kurdistanê zêdetir layıklik li ku derê heye vê dunyayê de? Li Ewropayê heye belkî. Binêre li rojata navîn layîsîzma herî kûr, pratik, heqîqî li Rojavayê Kurdistanê ye. Dewleta Tirkiye çima bi 4 desta piştgirî neda Rojavayê Kurdistanê diçe mirovên herî kevneperest destek dike. Ev jî îşaretê wê yekê ye ku dewleta Tirk esas nelayîk e. Dijminê Kurdan e û xilas. Tamam. Yani divê derbarê vê konferansê de aliyê Kurda ev tevgera Kurd çi qas destek dide? Kurdê me yê li Ewropayê çi qas destek didin vê konferansê Ronî? Qet te Yani pirs. agaya min heye tu dibê çe ol û îdeolojî û rêxistinên Kurd e yani em qala didî vanên hinek li an li başûr, an li Rojava, an li Bakur, an Rojhilat xwedî hêz ne. Ev înisiyatîveke serbixwe ye. Yani ez vekirî ji te re bêjim alîgirên Partiya Karkerê Kurdistanê tevgera siyasiya Kurd ala Ewropayê bawekî vekirî li dij derdikevin ya hê xwe îfade nekirine yani Na bê bawer bê nakim alî tu hêz heta nav dijber neketiye ez bawer nakim li dijber keve. Ne wa hêza ne wa hêza ne wa hêza. yani Ji lazım e. Yani lazım e ev teklî lazım e. Sibê çi ben lazım e sibê em hewceyê dîplomasiyê bimeşînin. Ez bi xwe kesekî vê tevgerê me tevgera azadiyê me di himêza dibê çi di himêzan apûcitiyê de mes. Lê belê ez piştgiriyê didimê. Ez piştgiriyê didimê û ev herî kêm 2 sal 3 sal tu min nas dike ez diqîrim ez dibêjim lazım e ev lazım e. Pêvistiya wan jî heye pêvistiya Kurd jî heye. Welhasıl ez bawer nakim tu hêzên Kurd li hember derkevin mamoste. Xên jî Hüdaparê gerçi bawer nakim Hüdapar jî li hember derkevin wê jî bêjim. Yani yekê Hüdaparê da hebe û hî heta bibêje ez bi gotina Kurdistanê bawerim ez Kurdim bibêje wê ew jî li hember derdikevin. Beyanata te bi min pir samîmî hat. Mesela pirsa min ew bû PKK çawa dinêre li vê konferansê. Mesela tu dibêjî ez wekî alîgirê PKK nav da mezin bûme ez piştgirî didim vê konferansê. Yani tê wê manî ku Ronî mîna te bi milyonan hene piştgirî didin vê mantiqê. Mantiqa hevgirtina Kurd û cihû. Rêxistin li gorî civaka xwe eger tevgere ne li gorî demokrasiyê yan Mecbur jî e. eger guh bide civakê wê demê rêxistin jî mecbûr e piştgirî bide ji ber ku civak wisa dixwaze. Ne? û rêxistin jî mezin dibe rêxistina bê gotina ê dibê çe vîn an bê îrada civakê bimeşe kî dibe bira bibe ew dibê çe dîktatoriyal e yani ew jî ên derdora xwe dîl dikire em qala me qalan dîlgirtinê dikir ya bilhasıl ez bawer nakim tu hêzên Kurd li hember derkeve. Ronî em saeta me tijî bû tu hin tiştan bibêjî em dikarin bi dawî bikin. Ez di derbarê malbata Narînê de pirsek ji te pirsim. Wî rojê me parêzerên malbata Güranê eyar kiribûn. Du parêzer bûn, du awqat bûn. Ji wan awqatan yek diyawî miribû. Paşê me bername betal kir. Ne aynî rojê bû. Paşê em ê kengî eyar kin di derbarê malbata Güran da vîdeo derketin. Wî rojê jî nûçeyek derket. Gotin îspat bûye ku birayê wê piçûk bê sebebê kuştina wê. Tiştekî wisa te bihîst ji malbatê? Na min nebîstiye na. Min nebîstiye ez bê bibêjim ez ê dîsa welatê kevim têkiliyê da ku dibê çe ji bo em ew bernama me çê me dixwast çêke em wê çê bikin û adî jî ev tiştî divê min nebîstiye lê belê ez zanim tedî ew kamerayek hebû ya eskeriyê bû kalîtê vîdeoyê gelek nedihat xwendin bi hawakî şandin Ewropa şandin saziyeka Kurd li wê derê ew kalîtê wê rakirin jor û di wê derê de dibîne narîn tê û baxtiyar li pêşî wê dibe êxir.
او خویایه او تشتی کوسا کتبو اف جی شاندن کدری شاندن yargıtay yani وقت dosya fermi paralelin narini narini imalbati او شاندن yargıtay لبلي ازيد ساباناتي كمتي اللي دريجي بانغوازي لتايبت لباران براي نارين براندكم داكو اوجي باو بارازيل رابر حدا فتراتي كمتي اللي ام بندن داكو اغاي بدما في برنامج شيكن سوال باجي سوال بكن بيجن دوز تشرو شي داي نا تش استي داي ما مستا قلتنا داوي في بيجم روجاواي كردستاني ولچاي كردستاني وهروا همان پیشنگی کرد دلبو تفگرک کردانن اما بتایبت روجوای کردستانی برخوادانه که گدروکی دیمشین yani هم به هزافه هم yani یا لشکری و همان دمیجی به دیپلماسی لی ابجی خویایه چه خویایه ترکیه ناهیله اف جوینا پالیس چه ببه ترکیه وی زخته بده سر کردا سر سیاست مدنی کرد سر پارتیین کرد دا کل آنکاری تشتکی وستا چیکه و باواکی ترکیه بریار بده افجی تیمشانن لیبلی کرد نه کردی برین دیپلماتی کرد کلک کرد جهان همی وی مسئله شوپینن ایم بخواد ترسا مهیه لی هیگه مجی هرگوها مزنه سپاسیو تا دکمش بولی برنامه مالاتیا و مراد دمیر دبیجه یک جه اوقاتم برای منه tamam Malatya va em jî hewdin û xwe bigînin ji bo em bikarin pêra bernameyekê çêbikin rewşa ya malbata güran rakemê wan cemin hene zêdî sa binivîsîn jimana tamam hevan no eger me tiştekî ji bîr nekiribe em xatir ji we bixwazin nû çên deqeya dawî jî ez hema binêrim ez bawer nakim tiştekî hebe tenê şewat hebû şewat hat vemirandin heta derekî ama hewa germ e li lîcê şewatekî mezin derketibû ew niha dibin kontrolê de ye wekî din MHP dibêje niha hem MHP hem AKP dest pêkirine di nava civakê de konferansan li dar dixin civakî qaşû îxna dikin di derbarê vê pêvajoyê de MHP dibêje xeta me ya sor heye heta ku derê em dikarin biçin çar xalên destpêkê yên destûra bingehîn imkana ku em biguherîn tune ye yani qaşû diçin civakê îxna bikin ronî diçin soz didin civakê ku em ê tiştekî wisa van mafa nedine tiştekî ecêb e baş e Malatya va ronî ev mesele ji destpêkê da ev xeterî li Sûriye xuya bû Rojavayê Kurdistanê wê dibe çi yani ev tişt di ber çava bû lewra hemî Bakurê Kurdistanê Makurê Kurdistanê ne meselê hemî çawan ne hêle Kurd dayika xwe bibînin Rojavayê Kurdistanê statiya ku dinya kirî dirîj Başûrê Kurdistanê ra digot Kuzey Iraq hîn jî nabêjin Başûrê Kurdistanê hîn jî nabêjin rêveberiya Kurdistanê ya Iraqê Hazır mesela Arman işleri de ev tabii ki Kurd jî ne Kurdê berênin ew jî bilîzin ew jî bilîze kanê çawa bi hawakî çi destê xwe silav rêj bûte hevan no xatirê we ji kerema xwe re bibin abone bibin endam vê kanalê em bi pêş bixin her hebin em ji bo rastiyê li cemane dem baş silav rêz